turabasuhuje. Madame Louise Mushikiwabo ni umwe mu banyarwanda b'ikimenya bose kubera uburyo ari umwe mu banyarwanda bageze ku gasongero k'ubuyobozi ku rwego rw'isi, aho uyu munsi ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Francophonie. Ni umwe mu banyarwanda bazi ubwenge kandi bagiye babigaragaza mu mirimo bagiye bahabwa. Kuri ubu rero inkuru nziza iri kumuvugwaho ni uko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yongeye kumukorera ibitangaza, afata icyemezo cyo kongera kumutanga nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Perezida Kagame yamutanze kugira ngo ahatanire manda ya gatatu yo kuyobora uyu muryango nk'umunyamabanga mukuru. Aya ni amakuru yemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati hashingiwe ku bikorwa by'indashyikirwa by'umunyamabanga mukuru byahawe agaciro cyane kandi bigashimwa, ndetse na nyuma yo kujya inama nawe u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidatire ya Louise Mushikiwabo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'intumwa za OIF izabera i Phnom Penh muri Cambodia mu Gushyingo. Biteganyijwe ko mu nama y'inteko rusange ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia mu Gushyingo 2026 aribwo hazatorwa umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki 20 Ugushyingo 2025 ubwo hasozwaga inama ya 46 y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Francophonie yabereye i Kigali, Mushikiwabo yari yavuze ko yashimishijwe n'uko hari ibihugu byinshi binyamuryango byamusabye gukomeza izi nshingano, ndetse bimwizeza ko bizashyigikira kandidatire ye. Muri urwo rwego ati nasabwe n'ibihugu byinshi bivuga ko bishaka gushyigikira kandidatire yanjye. Navuze ko ntari nka Abdou Diouf wayoboye manda eshatu. Mu by'ukuri byaranejeje, byankoze ku mutima kubera ubusabe bw'ibihugu byacu binyamuryango. Yari yavuze kandi ko azabanza kureba niba imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru hagendeye ku mategeko yo mu Rwanda itamubera imbogamizi kuko ayegereje. Mushikiwabo yavutse 1961. Ati nzasubiza ibi bihugu nyuma yo kuganira n'abayobozi b'igihugu cyanjye. Nyuma yo kuganira n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rukaba rwahisemo kongera kumutanga nk'umukandida ngahatanire manda ya gatatu yo kuyobora umuryango wa Francophonie. Manda ya kabiri ya Mushikiwabo yatangiye mu Gushyingo 2022, bivuze ko agiye guhatanira manda ya gatatu. Natorwa, Mushikiwabo ashobora gukura agahigo ka Abdou Diouf wo muri Senegal wabaye umunyamabanga mukuru wa OIF kuva muri 2003 kugeza 2014. Mushikiwabo yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda mu Ukuboza 2009 kugeza mu Ukwakira 2018, akaba ari umwanya yavuyeho ajya kuba umunyamabanga mukuru wa Francophonie. Ubundi se Louise Mushikiwabo ni muntu ki? Louise Mushikiwabo ni umunyamabanga mukuru wa kane w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa. Umwanya yatoreye bwa mbere muri 2018 i Yerevan muri Armenia. Yongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora indi myaka ine mu nama ya 18 yabereye i Djerba muri Tunisia ku itariki 19 Ukwakira 2022. Mbere yo gutorerwa manda ya mbere y'imyaka ine ku buyobozi bwa OIF muri 2018, Mushikiwabo yabaye Minisitiri w'itangazamakuru 2008 kugeza 2009 mu Rwanda, abana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuva 2009 kugeza 2018. Amavu n'amavuko y'uyu mugore w'igihangange ni nayahe? Louise Mushikiwabo yavukiye i Kigali ku itariki 22 Gicurasi 1961 kuri Bitsindi Nkumi na Nyiraturira. Ise yari umuhinzi mworozi nk'umwuga wari utunze umuryango we, ariko yanakoze akazi ko kubika ibitabo by'amakuru yo mu mirima y'ikawa y'abakoloni. Mushikiwabo ni bucura mu bana 9 barimo Ndasingwa Rando wari umucuruzi wo mu rwego rwo hejuru, akaba n'umunyapolitike mu ishyaka rya PL mbere yo kwamburwa ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akazungurwa na mushiki we Anne Marie Kantengwa. Uyu niwe wasigaranye ibikorwa bya Rando birimo hoteli izwi cyane i Kigali izwi nka Sherando, aza no kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda 2003 kugeza 2008. Amashuri yize Mushikiwabo nyuma yo kurangiza amashuri abanza n'ayisumbuye muri 1981, Louise Mushikiwabo yagiye kwiga muri kaminuza y'igihugu y'u Rwanda INR muri Perefegitura ya Butare, ubu ni muri kaminuza y'u Rwanda mu karere ka Huye intara y'Amajyepfo. Mushikiwabo yarangije amasomo ya kaminuza muri 1984 mu ishami ry'indimi, ahavana impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri mu Cyongereza. Hanyuma yigisha igihe gito mu mashuri yisumbuye. Muri 1986 ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza amasomo mu kiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishami ry'indimi n'ubusemuzi kuri kaminuza ya Delaware, University of Delaware.
akandi kazi yakoze. Arangije kwiga muri Amerika 1988, Mushikiwabo yakomeje gukorera akazi Washington DC ahamara imyaka 20. Nyuma yimukira muri Tunisia gukora muri Banki ya Afurika itsura amajyambere, aho yakoze imirimo inyuranye harimo no kuyobora ishami ry'itumanaho. Muri 2006 Mushikiwabo yasohoye igitabo cyitwa Rwanda Means the Universe, ugenekereje mu Kinyarwanda u Rwanda bisobanura isanzure. Ni igitabo yafatanyije n'umunyamakuru Jack Kramer kibanda cyane kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Muri 2014 Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa yashyize Mushikiwabo ku mwanya wa gatatu mu bagore bakomeye muri Afurika. Muri 2018 ikinyamakuru Jeune Afrique kimushyira mu ruhando rw'abantu bavuga ari kijyana kuri uyu mugabane. Umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bihuriye ku Gifaransa uyoborwa na Mushikiwabo kuko uyu muryango wavutse mu 1970. Reka turebe noneho imyaka nk'ibiri ya mbere ya Mushikiwabo ayoboye OIF. Ese yaramaze kugera kuki? Turabirebera mu ndorerwamo y'ibintu byinshi yakoze, kuko kuva kuwa 3 Mutarama 2019 ubwo yageraga mu biro bya OIF biri ku cyicaro gikuru cy'uyu muryango gerereye i Paris mu Bufaransa, Mushikiwabo yinjiranye imigambi mishya yamusabaga ingufu nyinshi kuko yagombaga guhindura isura y'uyu muryango nyuma y'uko Michael Jean yarasimbuye yashinjwaga gusesagura umutungo w'uyu muryango mu nyungu ze bwite. Mu migabo n'imigambi yatangiranye kandi harimo guteza imbere ubuvumbuzi mu by'ikoranabuhanga no guha ururimi rw'Igifaransa agaciro rukwiriye. Yakoze impinduka mu bayobozi batandukanye mu nzego z'uyu muryango wa Francophonie. Kuwa 22 Ugushyingo 2019 Mushikiwabo yemeje impinduka mu bayobozi bakuru mu ngeri zitandukanye z'uyu muryango, aho yahereye kuri bamwe mu bari barashyizweho n'uwo yasimbuye Michael Jean. Aha twavuga nka Nita Deli-Parsing wakuye ku mwanya w'umuyobozi wa gahunda n'ibikorwa bigamije iterambere. Nita asanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko mu birwa bya Maurice. Izi mpinduka zakozwe kandi zakuweho uwari ushinzwe iterambere ry'ururimi rw'Igifaransa muri uyu muryango, Yuma Far, n'uwari umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi Nicodemo Adra. Mushikiwabo yahagaritse kandi Antoine Kone wari umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'abakozi na Narges Saidane wari uhagarariye uyu muryango muri Loni i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mpera za 2019 Georges Naxeu Ngefang yahinduriwe imirimo muri OIF, aho yakuye ku mwanya ushinzwe ibikorwa bya politike akagirwa uhagarariye uwo muryango muri Loni i Geneve. Hanabaye impinduka kandi zasize hirukanywe Eric Adja wari waragizwe na Michael Jean umuyobozi ushinzwe Afurika y'Uburengerazuba nyuma yo kugaragarwaho n'imyitwarire idahwitse. Magingo ya Mushikiwabo bakorana na Nyaruhirira Desire nk'umujyanama we, banakoranye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda, naho undi Nyaruhirira n'ubundi Nyaruhirira akaba yarakoraga imirimo nk'iyo ngiyo ari umujyanama we. Mu bindi bikorwa byaranze ubuyobozi bwa Mushikiwabo harimo gukingurira Igifaransa cyangwa se gukangurira urubyiruko ngo rwitabire Igifaransa, guharanira kubyutsa ikoreshwa ry'ururimi rukagira no mu nsisiro nyinshi, kurema icyizere cyuzuye cy'abaterankunga bakoresha Igifaransa nk'uko byagaragajwe na Colette Blackman mu kinyamakuru Le Soir cyo ku itariki 26 Mata 2019, aho bashimaga yuko Mushikiwabo yaramaze gutera intambwe yo kongera kwigarurira abafatanyabikorwa. Mushikiwabo rero yashyize n'ijisho kuri Afurika. Manda ya Mushikiwabo yaranze n'ibikorwa bitandukanye, nubwo mu mwaka we wa kabiri ibikorwa by'uyu muryango byakunywemo nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'uko COVID-19 itangiye gutanga agahenge, Mushikiwabo yakoze ingendo zitandukanye mu bihugu birimo ibya Afurika, aho bagiranye ibiganiro bamushimira imbaraga yashyize mu guhindura uyu muryango. Mu ngendo yakoze harimo izo yakoreye muri Congo Brazzaville, aho yahuye n'abanditsi bo muri Congo bari bayobowe na Minisitiri w'Umuco n'Ubugeni Dieudonné Moyongo. Mu bakuru b'ibihugu bahuye na Mushikiwabo harimo na Perezida wa Congo Denis Sassou Nguesso wamwakiriye. Ikiganiro cyabo kibanze ku mishinga yagutse muri Francophonie irimo kongerera abagore ubushobozi, ikoranabuhanga, kubungabunga ibidukikije by'ikibaya cya Congo ndetse n'ururimi rw'Igifaransa. Mushikiwabo kandi yagiye ahura n'abandi bayobozi batandukanye harimo nyakwigendera Idriss Déby Itno wayoboraga Chad, ahura n'abandi barimo Perezida Tshisekedi, bagiranye ibiganiro byibanze ku mikino ihuza ibihugu byibumbiye muri OIF yagombaga kubera i Kinshasa 2022. Manda rero wavuga yuko yiyemeje nanone guteza imbere abagore ntiyababeshye, kuko Mushikiwabo nicyo kintu cya mbere yagiye agaragaza nk'ikintu gishobora kuba cyahindura ubuzima ku Banyafurika mu gihe umugore yabahawe agaciro kandi ujya akora byose bikimakazwa cyangwa se bigashyirwa imbere mu bikorwa bya buri munsi by'umugabane wa Afurika. Ngo rero Mushikiwabo ugiye guhatanira manda ya gatatu yo kuyobora OIF, akaba
ari umwe mu bagiye gushyiraho agahigo ko kuyobora manda zigera kuri 3 nyuma ya Abdou Diouf umunyasenegale nawe wayoboye izo manda 3.